ibihe byiza rwose, igitondo cyiza, amanywa meza, umugoroba mwiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavugatireka amakuru nge nyasanga aha ni kuri KTV News, ikinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe kikugezaho amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa. Nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura kanu ku kandi turi kumwe hano muri studio inyuma ya kamera. Turaje utubabwire byinshi bigezweho muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hari amakuru menshi ari kuvugwa cyane cyane nk'ubu Joseph Kabila, navuga ko kera kabaye Kinshasa itangiye gusa nigaragaza ko igomba gushyira mu bikorwa gahunda yo kumuburanisha. Ushaka kwibaza utese ni ibiki byateguwe biti? Ese Kabila ari he Bwana Jarimura? Kabila kugeza ubu ngubu ngenzi kari mu mujyi wa Goma, niko bizi. Okay. Hanyuma rero ntabwo ari Bwana Jarimura wenyine, umutaalamu nawe rwose ndamwakira ku murongo wa telefone aratubwira Masisi ibintu byabaye. Iminsi 5 irihitse imirwano ica ibintu muri teritwari ya Masisi ni Rucuru. Turabibutsa uko byari bimeze ku munsi w'ejo, nuko byaje kuba birangira resita twamaze kuzakira. Wari kare bite byaho, Uvira bite byaho, muri Kivu y'Amajyepfo ibice bitewe n'abanyamurenge bikugabwamo ibitero. Ingabo z'Uburundi na FDLR bazindutse bagaba ibitero ku banyamurenge cyangwa se abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo, turabigarukaho. Ariko kandi turanababwira ko kugeza amagingo ya mu Minembwe naho ntabwo ibintu byifashe neza, harari kuvugwayo. Hanyuma turababwira ko intambara karundura hagati ya AFC M23 na Kinshasa ishobora guca ibintu kabisa, kubera ko ibimenyetso simusiga biri kwigaragaza. Turabigarukaho muri iyi nkuru. Ndababwira ko kuri ubu rwose u Rwanda na Kongo hari icyo bemeranyije gukorana. Turaje tubyinjiremo, ni nyuma y'inama bahuriyemo. Ese yabereye he? Ni Addis Ababa muri Ethiopia. Yanzuye iki? Turaje tukigarukeho. Turabwira ku ngabo z'Uburundi na Wazalendo zongeye gufashanya cyangwa se kugerageza kurwana natwirwaneho, bizirangirana cyangwa se birangira zihuye n'akaga gakomeye. Aho tukatanga uwari guverineri wari warabuze rwose ngiye kugaragara, ese yari he? Ibi byose turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo. 5 kuri 5 nongeye kuba ikaze, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone kuri KTV News, nta handi ubundi ibindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Bwana umutaalamu, uranyumva neza? Yego meze neza cyane, ariko ongera ijwi gato. Ijwi ko numva ari ryose. Okay, nibyo nta bindi rwose. Muzamure mikoro kabisa abantu batwumve neza cyane. Yego. Bwana Nsanzimfura Jarimura nawe reka mwakire. Araho? Araho kabisa. Dore yanahageze. Jarimura ameze ute? Ameze neza cyane Bwana Fagi Kayinamura n'umutaalamu. Ndamwumva ameze neza cyane. Ibintu byifashe neza. Ni amahoro cyane. Nawe ndakubona kuri kamera. Nge mba mpabaye. Ameze neza cyane. Tuba twazindukanye tukirirwana. Abantu bacu baradukunda. Umutaalamu none, yego none ibi bintu by'ibirwano muri Masisi ni ibiki? Byototera wari kare. Ibintu ni ibiki? Wagira ngo uragira ngo abantu bavuge ngo Kayinamura ari kwigiza nkana? Kayinamura arigiza nkana. Uri mu bantu baba bazi neza ibintu ukuntu ibintu bimeze, babagejeje abataramu bacu ari kutubwira buri kintu uko bimeze. Mbanze mbwira abantu ko si imirwano muri teritwari ya Masisi gusa, kubera yuko tuvugana na bombe zirimo ziravuzwa hano mu bice bituyemo abanyamurenge. Byagenze bite se kandi? Mu bice bituyemo abanyamurenge bongeye kuraswaho ingabo z'Uburundi na FDLR tutibagiwe na FARDC rwose
bazindutse bagaba ibitero hano mu Banyamurenge. ubwo ibintu byabaye rushuru ku munsi w'ejo. Rucuru ku munsi w'ejo ngira ngo twari twabigarutseho gato, ariko byo byakomeje kudogera ku rwego rukomeye. Aha mu bice bya Kashuga yego habaye ibitero bikomeye cyane kuva ku isaha ya saa saba, ariko ngo n'abazarenda baje kugaba ibitero kuri M23 zifite ibirindiro hano muri Kashuga, ni muri sheferi ya Bwito muri Rutsuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ejo humvikanye imirwano ikomeye byahita kuri 24. Nta muturage wigeze ajya mu murima, usibye nawe n'abacuruza abantu bacuruje, ndetse hari n'abashoferi hari abandi bamaze iminsi rwose bikorera uturimo twabo. Ibintu byarongeye biranga, ntabwo byoroshye. Wabonye ko mu bice bya hari ibice ni Beni ni Maniema ni hehe hari impinduka zakozwe mu gisirikare. General de Brigade witwa Mugisa Mureka Joseph akaba ari we muyobozi mushya kuri ubu w'akarere k'imirwano ka Sokora rimwe n'ibikorwa bya gisirikare byo kuri Front Nord hano. Urumva mu by'ukuri rero ni muri Beni, ni muri Beni ni muri Grand Nord. Yego rero yageze ku kibuga cy'indege cyitwa Mavivi kuwa kabiri, amakuru aducitse akoresheje kashugujugu. Ubwo rero yanakiriye ku kibuga cy'indege rwose cya Mavivi n'umuyobozi wa kabiri ushinzwe imicungire y'imirimo n'ibikoresho hamwe n'abasirikare bo ku rwego rw'ubuyobozi bw'akarere ka Sokora rimwe Grand Nord. Niwe wamwakiriye. Ubwo rero Tshisekedi arashaka gushyira imbere icyitwa intambara. Ariko n'ubundi habaye n'ibirori byo kumwakira cyangwa se hakorerwa n'ihererekanyabubasha byabereye ku musozi ngo witwa ngo ni Paida, aho batwa nk'ahantu ngo hafite amateka akomeye cyane. Hari icyicaro n'ubundi cya Sokora ya mbere giherereye muri ibi bice nyine bya Beni. Urumva ko intambara niyo yashyize imbere uwitwa Tshisekedi ari gukora impinduka ngo arebe ko, kuko na hariya za Beni intambara irahototera. Niba kubwira bati Butembo yafashwe, Beni uzahita utekereza ko aricyo cyerekezo. reka byose ni ibintu bishoboka cyane, gusa nanone wareba kabona igihe cy'intambara mu by'ukuri cyasaga naho kirangiye. Yego, kuko ngira ngo sinzi nimba wumvishije yuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na HCR yego, bari bageze gutya bemeranyije ibijyanye no gukorana mu bijyanye no gucyura impunzi. Ubundi abantu ibi byakabaye kuba ari ikimenyetso kigaragaza ko intambara igiye guhagarara. Yego, byagaragaraga ko mu by'ukuri hari uburyo nyine ibijyanye n'amasezerano biri kugenda bishyirwamo imbaraga. Yego, ubwo rero umuntu arimo aratungurwa cyane no kubona imirwano iba, ibiki byose biba. ubwo twagira ngo abantu wenda tugende tubabwira gake gake uko ibintu bimeze, ariko batwemerere tubabwire byose muri rusange, tubive imuzi n'umuzingo cyane cyane kuri front line. reka duhere Masisi bwana Umutaramu, duhere Masisi jari murasi byo bikwiye. Yego, duhere Masisi tubabwire haherutse kuba imirwano ikomeye. Yanasize hari uduce M23 yagiye yigarurira muri iyi teritwari ya Masisi. Urumva ni imirwano yasize rwose M23 ifashe uduce tugera kuri tubiri muri iyi Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi. Exactly. Aho ngo habaye imirwano karahutaka yasize burya ngo abazarenda bagera kuri 40 bahasize ubuzima. Bikavugwa ko uduce twafashwe n'utuhe. ubwo se n'iki muri iki gihe nyine hafata Luke, yego ni Luke. Akandi gace na Wawola. Warawayungu aho ni muri Warikare, ni muri Warikare. Yego, naho habaze iminsi imirwano. Urumva ni Luke, numva ari na Katobotobo ni mu nyumvire. ni Katobotobo. Sinibuka maybe kari muri ibyo bice. Aho rero imirwano yubuye ni heherera kuri inshuro muri Masisi. No kuvuga ngo amakuru mgewe mfite. Inzu nimba
yego ngira ngo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abantu barabizi. Nyuma yo gufata ibyo bice, yego, Wazalendo FARDC bagize umujinya. Nuko rero wongeye n'ubundi kuza kugaba ibitero simusiga. Wazalendo bagarutse mu gace ka Ruke muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yangezeho, yego, aragaragaza ko ibi bitero n'ubundi byo muri aka gace byatangiye na Wazalendo nyine nk'uko ndimo mbibabwira. Yashatse kugaba ibitero kuri Alliance Fleuve Congo 23 mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Noneho iyi mirwano yatangiye mu masaha y'isa 8 z'ijoro, ariko bije gukomera rwose mu gitondo. Ngira ngo nayo mpamvu wamamagaye kare mu kiganiro nkasa nk'ubanje kuburaho gato. yego, n'ubundi ni muri kondisiyo nyine itanyemerera kwita. Noneho iyo mirwano ibaye muri aka gace ka Ruke muri grupuma ya Nyamaboko ya mbere. Ni Nyamaboko ya mbere buriya hariya muri teritwari ya Masisi. hari na Nyamaboko ya kabiri. Yego. Ariko abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bakomeje kugaba ibi bitero. Nyamara umutwe wa M23 ukaba nyambere mu kubasubiza inyuma. ntukome nkokora byanze byadogeye byananiranye. Mbibutse ko ahantu bahafashe kuwa kabiri, nimba abantu babyibuka neza. iyo Ruke, Yego, na Katobotobo. yego. ubwo rero muri Masisi ni amakuru rwose yongeye. ubwo bivuze ko Abazalendo babyutse bashaka kwisubiza ibice bambuwe ku munsi wo kwa gatatu. Cyane rwose Ruki, Katobotobo, mbese mu bice bigiye bitandukanye na za Katoyano urumvaga yuko rwose ngo bashaka kuyisubiza. yego, unagerageje gukubita icyumvirizo mu baturage barakubwira ko ubwoba bwari bwose. Gusa M23 ikaba yatabariye igihe kugira ngo kuva mu mpera z'icyumweru gishize rwose muri ibi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye cyane hagati n'ubundi Alliance Fleuve Congo 23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. ibi bice bya Ruke na Katoyi byari na Katobotobo byari byafashwe ku munsi wo kuwa mbere. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa mbere hashyira kuwa kabiri ndumva ndatekereza. Kuko ngira ngo 22 rwose Nyakanga 25 hahanganiye n'ubundi mitwe ya Wazalendo cyane cyane muri grupema ya Nyamaboko muri teritwari ya Masisi. Ubwo rero numva n'ubundi ni imirwano mu by'ukuri iri kwisubiramo, ariko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 n'ubundi iracyakomeje gukubita inshuro. Yego, imasisi tuve ariko di Monisco isohoye itangazo ivuga ku bimaze iminsi bibera muri Ituri. Wakomeza ukabireba ariko ukamu umwanya nkabwira abantu rwose no mu minembwe nabyo mbona Uburundi FDNB kubitubangura utubwire imurenge bongeye kugaba ibitero. bibi rwose. Byageze bite rero? Ni ukuvuga ngo mbere na mbere mbanje kugira gutya ndi gushaka abataramu banjye baba bari hariya. Mbanza kumubura ariko nikoza kuri MCN cyangwa cyandika mu rurimi rw'igifaransa. Yego, ariko ndumva bisa nkaho ugiyemo hasi. Ndimo ndakumva neza ngiye. Okay, warugarutse neza. Yego. MCN rero dukoresheje muri article kugira ngo abantu banabyumve ko tuba dufite isosi zisobanutse. Bagize batashaka definida mu Burundi na FDLR bazaga ibitero mu Banyamulenge. Bati niba ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zagati ibitero mu duce dutuwe cyane n'Abanyamulenge muri Minembwe no muri Sud Kivu. Yego. Bikaba byabaye mu bukera bwo kuri wa gatanu tariki ya 25 ukwezi kwa kane
2025 bavuga ko ngo nibwo rero ngo ibi bitero rwose ngo byagabwe abo ku ruhande rwa leta rero ngo babigabye mu gace kitwa hano za Sekaganda n'ahantu hitwa ku Kivu. Yego. Noneho baravuga bati utu duce twombi kandi dore mu nkengero za santere ya Minembwe. Yego. ubwo nabisengera amatsiko ndavuga ni Mutaramu nanze kumutokoza kuko ari muri situwasiyo igoye. yari yinjiye muri situwasiyo ariko ndavugana ko byasa kose ntabwo ajya muri ukuntu yikamufura reka mwatake kuri uko video. Yego. Nka rero anyitaba. Yego. hari mu masaha y'igicuku Kimi. harimo harakubita imyaka hamurika ndavuga ni se mufuniti ati ahangaha ni muri Sekaganda ati turi murara mu bice bya Ndanda na za Kavumu hakurya aho ngaho yakubitaga igitoroshi ati barimbutse tukaba ibitero ngo none wande muri twirwanaho nuko ubwo rero ahangaha ati twagerageje gutabara abaturage tugenda tubacira amakorodoro yo guhungiramo. Yego. kugira ngo badakomeza guterwamo ibibombe n'abaturage n'abazalendo na FDNB. ariko ubu tuvugana ati tugiye gukomeza ati kubera yuko bazanye n'ibibunda bya rutura byamurutsiye. Yego. ati hari umuhungu umwe wacu bamusinepaje nyine. Yego. ati bamaze kutubwira ko imbunda ebyiri abasirikare bari baziriho bo bazibakuyeho diregite ngo bazibakuyeho babishe byumva. Yego. Bwana Jari murakwikirize nkurikirana aka kabazo. ubwo rero ndababwira ngo uraza kumva amakuru mu kanya rero nubwo bwati twabasubije inyuma. Yego. gusa ni ibintu mu by'ukuri Bwana Jari mubona kuvuga ko binateye ubwoba. Yego birumvikana cyane. kuko ibi bitero bije bikurikirana none ibindi byagabwe ku munsi w'ejo muri Bijabo no kuwa gatatu byari bihari. Yego. ndetse n'ahari muri ibi bice bya Fizi. hejuru y'ibyo kandi muri santere ya Minembwe Mutaramambwiye ko umutekano ari wose ngo ndetse kandi bamwe mu bayituriye n'ubundi batangiye kwerekeza ku isoko. uyu munsi ni kuwa gatanu nyine haba hari isoko rirembera ahitwa Kiziba. Yego. ni isoko mu by'ukuri rinazwiho rwose kuba ari ryo rinini muri aka karere ka Murenge. Yego. aho mu Bijabo. Yego ndavuga ibi bitero byaturutse se mu ishyamba rya Bijabo riherereye n'ubundi muri aka gace ka Bijabo kuko hari ishyamba ririmo aba FDLR benshi ndetse n'ingabo z'u Burundi. Exactly barimo baraturuka mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Umwana wambwiye witwa Ninguri muri Kalewati numvise ari ubwa mbere mwumvise wese narumvise ariko ngo hari abarwanyi ngo b'abarundi ngo baherutse kuhasesekara mu byumweru 2 bishize. Yego. ubwo rero havugwa Iminembwe rwose havuga muri ibice by'Umurenge navuga ko ku ruhande rumwe haragiye ateye ubwoba ariko none wakumva uburyo abaturage barimo barakavaringwa ukavuga uti byibura ari ukuntu M23 batwirwanaho bari ahitwa Nyaruhinga Mukokoho umuriro watse. n'ubu tuvugana se. Yego kugeza ubu ngubu rwose ngo haracyumvikana n'ibitero. ubwo rero mva ko ibintu bikomeye. Nyaruhinga na Mukoko ni Murenge n'ubundi. Yego. Okay. Hanyuma indi nkuru twakwinjiramo ndagira ngo mbabwire ko rwose Kongo igiye gutangira kuburanisha Joseph Kabila yahoze ayoboye iki gihugu n'ubundi uri kwifatanya na AFC 23 mu mpinduramatwara. Biravugwa ko Kinshasa igiye gutangira kumuburanisha urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatanu tariki 25 Nyakanga
ngo ruratangira kuburanisha Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu. Kabila aregwa na leta ya Kinshasa ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyokomuntu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. Ni ibyaha uyu munyapolitiki wayoboye Congo yashinjwe nyuma y'uko muri Mata uyu mwaka yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro yarimo muri Afurika y'Epfo akerekeza mu mujyi wa Goma kuva muri Mutarama uyu mwaka ugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Joseph Kabila Kabange n'abantu ba hafi ye rwose bemeza ko na AFC M23 bahuriye mu mugambi wo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bita ubw'igitugu, ndetse bushinjuriya wamusimbuye ku butegetsi ko bari we nyirabayazana y'uruhuri rw'ibibazo bitandukanye byugarije iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urumva Joseph Kabila n'abantu be ba hafi buriya barabyemeza, bemeza ko na AFC M23 ari agati k'inkubirane ngo bahuriye mu mugambi n'undi wo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bita ubw'igitugu. Ndetse rwose ndagira ngo mbwire ko bashinja uyu Tshisekedi yasimbuye cyangwa se uyu Joseph Kabila former president wa Congo ngo ku butegetsi, ngo kuba ari we ngo akiri ku butegetsi ngo hari ibintu byinshi atagiye akora byatumye intambara iriho ubu ngubu banamutakariza icyizere. Noneho ngo niyo nyirabayazana ngo y'uruhuri ibibazo byose bitandukanye Congo icamo, by'umwihariko iby'umutekano. Rero Kabila ubwo urumva aratangira kuburanishwa nyuma y'amezi make. Urabizi ko Sena ya Congo yamwambuye ubudahangarwa, baramukurahe. Okay, nibyo ariko kubwira nyine baragenda bafata imyanzuro adahari. Ariko ngo urumva yari senateri ubuzima bwe bwose baramwambuye. Ubwo rero mu gihe ibyaha aregwa Joseph Kabila yaba bihamijwe, byitezwe ko Kinshasa yamukatira igihano cy'urupfu nk'uko yabigenje n'ubundi ku barimo abayobozi ba AFC M23 barimo ba Colonel Nanga n'abandi bayobozi. Joseph Kabila rero ashobora kwisanga nawe yakatiye igihano cy'urupfu adahari ubutegetsi bwa Kinshasa. Urumva icyakora nyine bijyanye n'ibiganiro uyu mutwe uri kugirana cyangwa se kuganira na Kinshasa hari Doha, wasabye ko kiriya gihano cyafatiwe abayobozi bawo cyakurwaho nk'imwe mu ngamba zirema icyizere hagati y'impande zombi. Nibyo ngibyo rero iby'urubanza rwa Kabila cyangwa se ibizavugwa byose. Ariko kuri Kabila ntekereza ko kugeza ubu ngubu Kinshasa ikiri gukora ni ukumukasa, no kugerageza kumuca intege mu bijyanye n'umuvuduko afite, mu kugaragaza ibitagenda neza. Kinshasa rero iri kubikora mu kugira ngo n'ubundi icubye uyu munyapolitiki. Tubwire General Muhozi ntabwo yishimiye kuba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byarasinyanye amasezerano i Washington DC. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akanaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umuhungu we. Ntabwo rwose yigeze yishimira iby'aya masezerano y'u Rwanda na Congo, ndetse nta nubwo yigeze yishimira ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda bigarukwaho Doha hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yatangaje ko Qatar cyangwa Amerika ati ntibishobora gufatira icyemezo ibihugu 9 bya Afurika bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ibyo bihugu bishobora kuba byifitemo ikibazo. Yunzemo ko Washington ni Doha ati ntacyo bivuze hatarimo EAC na SADC. Muhozi rero mu bundi butumwa bwakurikiye ubu ngubu yahise agaragaza ko aya masezerano y'amahoro akomeje gusinywa n'impande zombi ngafite aho ahuriye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Ati yakabaye yashyirwaho umukono i Kigali cyangwa i Kampala cyangwa i Kinshasa aho kujya gusinyirirwa mu mahanga. Ati akarere k'ibiyaga bigari kose ntikagikeneye amahirwe yo kwifotoreza mu mirwa mikuru yo mu burengerazuba bw'isi. Ati icyo dukeneye ni amasezerano nyayo yasinyirwa i Kampala, i Kigali cyangwa i Kinshasa. Uyu musirikare kandi yanatangaje ko nyuma y'ukwezi kumwe guverinoma y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Congo
basinyanye ayo masezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kinshasa kandi mu kwezi gutaha kwa Kanama ishobora no gusinyana amasezerano na M23 i Doha. Nyuma y'ibiganiro impande zombi bamazemo iminsi baganira mu murwa mukuru wa Qatar. Ni amasezerano agomba gukurikira kandi amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara impande zombi zimaze iminsi zirimo. Ndetse Muhozi yakomeje ashimangira ko igisirikare cya Uganda UPDF rwose ngo kugeza ubu ngubu ngo ni igisirikare cyiyubaha ngo kandi cyubaha aya masezerano y'Idoha. Yego. Rero niho kwisegura ko Uganda itari kwivanga muri aya masezerano ariko itari kwemera ibiri kugenda bisinyirwamo. Niko yiseguraga muri ubu butumwa yasoje agaragaza. Yego. MONUSCO rero iravuga ku bintu bitandukanye biri kubera muri Ituri. Ishyize hanze gisa nka raporo. Iravuga itariko ntabwo ibintu byoroshye. MONUSCO ni ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero icyo bagaragaje ni impungenge z'uko ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera, ariko bukoreshwa intwaro ngo bwongeye kwiyongera cyangwa se kugaragara mu ntara z'iburasirazuba bwa Kongo, za Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ni muri uku kwezi nyine kwa Nyakanga mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatatu mu butumwa bwa Loni bwamaganye byimazeyo ibitero byahitanye abaturage by'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. MONUSCO yamaganye by'umwihariko ibitero biherutse by'umutwe witwaje intwaro wa Convention pour la Révolution Populaire ni CRP wibasiye ngo ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Uyu ni umutwe wa Lubanga. Thomas Lubanga. Urabizwa amaze iminsi barwana na FARDC muri Jugu. Yego. MONUSCO yagaragaje kandi impungenge z'imbaraga zigenda ziyongera z'umutwe wa ADF. Ibikorwa byaho byahitanye ubuzima bw'abasivile nibura 82 mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru muri uku kwezi. Kimwe mu bitero byahitanye abantu benshi cyabaye hagati ya tariki 8 n'iya 9 Nyakanga mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Eringeti muri teritwari ya Irumu, aho ADF yishe abasivile 47 mu rwego rwo kwihorera ku bikorwa buhiriweho n'ingabo za Congo FARDC n'iza Uganda UPDF. MONUSCO yongeye gushimangira ko umunyamabanga mukuru wa Loni ahamagarira imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga gushyira intwaro hasi nta munaniza no gusubira mu bihugu bakomokamo. MONUSCO kandi yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe ku itariki ya 21 Nyakanga inyeshyamba za Kodeko, harimo ibitero byakozwe n'inyeshyamba za Kodeko, harimo n'ibitero byagabwe ku baturage cyangwa se byibasiriye abaturage, ibikorwa byo gusahura ndetse no gusahura paruwasi gatolika ya Lopa muri teritwari ya Jugu. Ubu butumwa bwa Loni bwongeye kwibutsa ko ibitero byibasiriye ahasengerwa ndetse n'amashuri, ibigo nderabuzima n'ibitaro ngo ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'uburenganzira bwa muntu. Bruno Lemaki ni intumwa yungirije y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo, akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, yaburiye ko rwose abakoze ibikorwa abo ari bo bose bazabazwa ibyo bakoze imbere y'inkiko zibifitiye ububasha. Hanyuma rero ku rundi ruhande u Rwanda mbona rwakiriye abarwanyi bagera kuri 4 ba FDLR bahishura n'ikinyoma kibuza abandi gutaha. Burya urabizi ko muri FDLR harimo abashaka gutaha burya ngo ariko ngo hari ikinyoma babeshywa na Kinshasa gituma badataha. U Rwanda rwakiriye abarwanyi 4 bo mu mutwe w'iterabwoba FDLR babaga mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni abarwanyi bari kumwe n'imiryango yabo, binjijwe rero mu Rwanda babifashijwemo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binyuze muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ba DRC cyangwa DRC. Umwe rero Kongo nyine yego umwe rero muri abo barwanyi umaze imyaka myinshi mu mashyamba ya Kongo witwa Dukuze Obedi
yasobanuye ko FDLR ingibeshya abarwanyi bayo ko MONUSCO itacyakira abashaka gutaha mu Rwanda bagamije kugira ngo bayigumemo. Yagize ati ikintu nabamenyesha cyangwa nababwira nuko abantu bari mu mashyamba ya Kongo ati ahitwa Kirama ahitwa Giseguro ati bari kubeshya MONUSCO ko u Rwanda rutakiri kwakira aba FDLR. Ati kugeza ubu ngubu MONUSCO ngo ntabwo iri kongera kwakira umu FDLR wari wese kugira ngo yinjire ku butaka bw'u Rwanda. Dukuze yagaragaje ko abagore bashakanye n'abarwanyi ba FDLR bashobora kugira uruhare rukomeye mu kubasobanurira ko abo bakwiye gutaha mu Rwanda. Aba bagore rero ngo bagire imbaraga mu kumvisha abagabo babo ko bagomba gutaha bakavuye mu mashyamba ya Kongo. Aba barwanyi batashye mu gihe nyine vuba ahangaha byari muri gahunda ngo yo gutangira ibikorwa byo gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano y'u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 27 Kamena 2025 babifashijwemo na Amerika. U Rwanda ruragaragaza ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 akenshi bihisha mu baturage iyo babonye bashobora kugabwaho igitero icyari cyo cyose. Yego muri ku munsi w'ejo kwa kane bwana Sajya muri Rucuru akaduruvayo k'abazarendo kongeye kumvikana kagaragara hose gakwira hose muri teritwari ya Rucuru mu bice bya Binza bitewe n'igitero cy'ingabo cy'abazarendo muri sheferi ya Bwito muri Rucuru nyine ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko rero ibiri kuvuga cyangwa se abari kubivuga babitangaza ubwo ndavuga amakuru aturuka mu gace nyine kabereye ibyo bintu. Abazarendo ngo bageze muri ako gace ahagana amasaha ya 7 z'amanywa baje kugaba igitero simusiga ku nyeshyamba za M23 zifite ibirindiro muri uwo mudugudu uri mu ntera y'ibirometero 2 uvuye ahitwa Kashuga. Noneho AFC/M23 ngo imaze kumenya ibyo bitero cyangwa se ko abazarendo baje kwigabaho ibitero yahise igira itegera igico abarwanyi b'abazarendo muri ako gace ka Kashuga. Noneho ngo ubwo ikiri kuvugwa abaturage baho urumva imitima irahagaze n'abagingaye. Bikoze batese ni iki kizatuma Rucuru itekana? Rucuru cyarimo imirwano. Rucuru ntitekanye habe na gato. Umunsi wose kuva saa 7 kugera saa 11 bari bahunze, bamwe bagiye mu duce turi aho hafi turi mu nkengero za Kashuga ngo byibuze babone ko babona aho bihengeka bakiza amagara yabo. Ibi byabaye aha byaje bikurikira imirwano n'ubundi maze iminsi hariya i Rucuro kuko ku munsi wo kwa gatatu habaye imirwano ikomeye. Urumva habaye imirwano ikomeye cyane n'ubundi abazarendo bongeye kurasana bikomeye na M23 ndetse birangira aba FDLR cyane cyane bo muri Foka nibo barasanye na M23 birangira M23 nabo ibakubise bayabangira ingata. Bikavugwa ko aba FDLR Foka barwanya na M23 barwanira ahitwa Kakono na Kazaroho ni mu bice byo muri teritwari ya Rucuru muri sheferi ya Bwisha ni hafi ya parike y'igihugu ya Virunga muri teritwari ya Rucuru. Aha naho bari baharwaniye ubwo urumva ibi bice bya Kashuga byo imirwano yabaye ejo kwa kane. Aha ngaha muri sheferi ya Bwisha bari barwanya kwa gatatu umunsi wose. Noneho rero amakuru akavuga ko imirwano ya M23 na FDLR yatumye abaturage nabo ngo bahunga bamwe ndetse hari kuko abantu bahanga bari abahinzi ntibabashe kugera mu mirima yabo byarangiye nyine biriwe mu mazu. Urumva iyi Kazaroho urumva imaze imyaka irenga 30 ari indiri ya FDLR yasize igize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu 1994. Abaturage biravugwa ko rwose batabashije guhingana n'ubu ngubwo abandi bwose kuko bari kujya kumva kumva biturika muri ibi bice bya Rucuru. Naho umutekano ntabwo ari wose kabisa, uwavuga ko hatekanye abari kure y'ukuri. Ubwo reka tuvi Rucuru sibyo
tuve irucuro turebera hamwe n'andi makuru ari guturuka mu bindi bice. Yitwa General de Brigade Mugisha Muleka Joseph, akaba ari we muyobozi mushya w'akarere k'imirwano ka Sokola ya mbere n'ibikorwa bya gisirikare byo kuri Front Nord. Yatangiye ku mugaragaro inshingano kuwa gatatu tariki 26 Nyakanga. Ubwo bisobanuye ko Tshisekedi n'impinduka yakoze yohereza General de Brigade ariwe Mugisa Muleka Joseph amugira umuyobozi mushya w'akarere k'imirwano ka Sokola rimwe n'ibikorwa bya gisirikare. Ubwo izi ni impinduka cyangwa se ni updates n'amakuru tuba twakiriye. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo rero reka naho nyarukireyo mbabwira ibintu byaho byabaye. Byagenze bite rero? Ingabo z'u Burundi umushingantahe ari kuvuga atari ubundi ibice byegereye Uvira Umurundi niwe ufite commitment yo kurinda kugira ngo M23 idafata iriya Uvira bigashyira akaga gukomeye kuri Bujumbura. Birako ko hari n'uduhimbaza muziki witwa Neva yemereye abarundi nibitwara neza, ndetse na coalition muri rusange. Urabizi hari inama iherutse kubera hariya muri Uvira yahuje abagabo bakuru b'ingabo wo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, ndetse ni Jules Mwilabwe, Lieutenant General Jules Mwilabwe, ndetse no ku ruhande rwa cyangwa ni Gwiko abo mu Mwandi ya Vita. Yego ni Mwandi ya Vita. Hanyuma ku ruhande rw'u Burundi FDNB ni witwa Premier Niyongabo. Barahuye rero baraganira, ariko ubutumwa bwari bukomeye bwari ubutangwa na Niyongabo kubera ko yizezaga abarundi ko hari ukuntu bazabigenza bagire bimwe mu byo bakeneye bibamotiva. Yego ahangaha rero ingabo z'u Burundi ziri kwipampa cyangwa se kwihaga imyuka zikarasana na M23 muri ibi bice cyane cyane byegereye Imurenge, ariko none zongeye kuhakubitirwa izakabwana niko navuga ko twirwana herekanye ko umwana adasya ahubwo agomba kuvoma. Nyuma yaho coalition yego nyuma yaho coalition abarwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bongeye kugaba igitero mu Bijabo. Twirwaneho ngo yazikubise inshuro zikwira imishwaro cyangwa se amaguru ziyabangira ingata nyine. Ni igitero iyi coalition y'ingabo za Kongo ngo zakigabye ku mugoroba wo kuwa gatatu. Zirongera zicogoraho gato, zongera kubyuka zirasa kuwa kane, bageze saa 10 bakirasa ahangaha muri ibi bice. Amakuru aturuka mu bice byari byagabwemo icyo gitero aravuga ko FARDC, abarundi, abazarendo n'aba FDLR ngo bakigabye baturutse mu Bijombo. Yego nepfo ahitwa ngo ni ku Mushyashya kwa Mboko ku muhanda Uvira Baraka na Fizi. Bagufunguriye umuhanda. Ni hamwe mu hantu M23 maze iminsi bivugwa ko yadeployinze, ndetse urabizi ko Uvira imaze iminsi FARDC ihashyize cyitwa umucancuro. Ndetse mu mucancuro misiyo ye no gufasha coalition gufungura uyu muhanda Uvira Baraka Fizi kugira ngo M23 izabure aho igirite yinjirira. Ikindi iyi Bijabo yari yagabwemo iki gitero nkuko biri kuvugwa iherereye hafi na Kamombo mu cyo hagati, ikaba kandi iri mu ntera ibarirwa mu birometero nka 20 uvuye muri centre ya Minembwe. Waduhaye ubuhamya cyangwa se watubwiye byinshi kuri aya makuru atubwira kuri iki gitero, agira ati rwose aduyi yaraye arashwe nabi mu Bijabo. Akomeza agira ati ku mugoroba nibwo yakubitagwe na batwirwaneho bamurashe batamubabarira binarangira asubiye iyo yaje ava cyangwa se iyo yaje aturutse. Yego noneho ahangaha ubwo ni mu Bijabo nyine, mu Bijabo muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva ndi kuba updating. Hanyuma indi nkuru ndagira mabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka maze mabwire ko ibya guverineri w'uyi tarabampaye amakuru hano akomeye cyane avuga ati ngaho bikoreho, ati ngaho tubwire bijyanye n'aya makuru. Indi nkuru
iri kuvugwa nuko kuri ubu u Rwanda na Congo bongeye guhurira mu nama ikomeye, bongeye guhurira mu nama itoroheje. Ndabona muri iyo nama na HCR yari ihari. Ni inama bivuga ko u Rwanda na Kinshasa cyangwa se na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR kuri wa kane bahuriye mu nama yo mu rwego rwo hejuru yigaga ku gucyura impunzi. Ni inama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi nama yitabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda Addis Abeba Major General Charles Kalamba, mu gihe ku ruhande rwa Congo yitabiriwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere muri iki gihugu witwa Jacquemain Shabani Luko Bihanga. Ku ruhande rwa UNHCR inama yitabiriwe na komiseri wayo wungirije ushinzwe ibikorwa ni Rolf Mazu. Hanyuma inama y'inyabutatu rero yo kuri wa kane yari mu murongo w'imbaraga zigamije gukemura ikibazo cy'impunzi. Hanyuma rero yabaye nyuma y'ukwezi kumwe guverinoma y'u Rwanda n'iya Congo zisinyanye amasezerano y'amahoro hagati yazo n'umukono washyiriweho i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'iminsi mike rwose leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 bashyize umukono ku nyandiko y'amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara y'impande zombi. Itangazo rihuriyeho ziriya mpande uko ari eshatu zasohoye ryerekana ko mu byemeranyirijwe muri iriya nama harimo gufasha gutaha impunzi z'Abanyarwanda 600 ziri mu mujyi wa Goma. Ibindi birimo kongerera imbaraga uburyo bwo gusangizanya amakuru, kugenzura imyirondoro y'abo baturage, ndetse no gufasha mu gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka bagenerwa inzu zo kubamo, uburezi, serivisi z'ubuzima ndetse n'ibindi. Ubwo rero Rwanda, Congo na HCR cyangwa se HCR kandi cyangwa se HCR yego ngo bumvikanye ko gucyura impunzi bigomba gushingira ku turere aho abatahuka bakomoka, kandi bagakora ku buryo abatahutse binjizwa mu bikorwa by'iterambere by'iwabo aho batashye, niho buri wese ataha iwabo. Yego, noneho rero ibihugu byombi by'umwihariko byashyizeho komisiyo bahuriyeho ishinzwe gukomeza gukurikirana iki gikorwa cy'itahuka ry'impunzi ku bushake, izaba ifite inshingano mu mwaka wa 2026. Iyi komisiyo izajya ihura kenshi kugira ngo irebere hamwe cyangwa se irebe aho akazi kageze, mu gihe inama y'abaminisitiri ku itahuka ry'impunzi izajya iba buri mezi 6. Mu Rwanda rero byibura harabarurwa impunzi z'Abanyekongo zirenga 100,000 zirimo izimaze imyaka irenga 20. Yego, hanyuma guverinoma ya Kinshasa andi makuru rwose aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyine ni igihugu cya Turukiya ngo byashyize cyangwa se byasinyanye amasezerano agamije kongera imbaraga mu guteza imbere ibijyanye n'ubusugire n'umutekano ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ni amasezerano yashyizweho umukono ku wa kabiri tariki ya 22 Nyakanga 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igihugu cya Turukiya, aho ibihugu byombi byiyemeje gushimangira ubufatanye mu bijyanye n'umutekano n'ingabo mu nama mpuzamahanga y'inganda za gisirikare ni IDF cyangwa se IDEF 2025 yabereye mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Turukiya ni Istanbul. N'amasezerano yasinywe hagati ya Minisitiri w'Ingabo wa Congo ariwe Guy Kabombo Mwandiafita na mugenzi wa Turukiya ariwe Yasar Gula. Abo bayobozi bombi rero bagaragaje ubushake bukomeye bwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi mu bijyanye n'igisirikare bigendeye ku cyemezo cyangwa se ku cyerekezo cy'abakuru b'ibihugu byombi Felix Tshisekedi ndetse na Recep Tayyip Erdogan. Minisitiri Guy Kabombo Mwandiafita kandi yibukije amasezerano
atatu y'ingenzi yashyizweho umukono i Kinshasa ku itariki 20 Gashyantare umwaka wa 2022, akaba ari amasezerano y'inkingi ku bufatanye mu bya gisirikare, amasezerano ku nganda zicura ibikoresho bya gisirikare ndetse na protokole y'ubufasha bw'amafaranga. Bavuze ko aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa vuba mu buryo bwihuse kandi agakurikiranwa mu buryo bunoze, mu buryo bufite gahunda no gukurikiranwa. Yagaragaje kandi ko hakenewe ubufatanye bwihuse bushingiye ku bikorwa bifatika. Yibanze nanone ku ngingo enye z'ingenzi arizo gutanga amahugurwa yihariye ku ngabo za Congo FARDC, kuvugurura no kongera ubushobozi bw'igisirikare, gushyira imbere ikoranabuhanga mu bikorwa by'umutekano ndetse no gushyigikira iterambere ry'urwego rw'inganda za gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma ubufatanye bushya buje mu gihe Congo ikomeje kugaragaza ubushake bwo kongera imbaraga mu bijyanye no kwiyubaka mu bya gisirikare muri gahunda igamije kongerera ingabo ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kuyibasira cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ubwo rero Congo na Turukiya bongeye gushimangira ko bashaka umubano urambye ushingiye ku bwubahane ndetse no ku nyungu z'impande zombi. Ubwo bufatanye bukaba bugamije guha Congo ubushobozi bwo kwihaza mu bijyanye n'ubwirinzi no guharanira umutekano w'abaturage bayo. Ni amasezerano azubakira cyane kuri gahunda y'amasomo n'ubunararibonye bwa Turukiya mu nganda za ubwo ni ubwo ni mu nganda za gisirikare ndetse no kubaka igisirikare kitanyeganyezwa cyangwa se gikomeye kugira ngo Congo itangire urugendo rwo kugira ubwirinzi bukomeye kandi bugezweho. Hanyuma indi nkuru nababwira cyangwa se aka kanya nahita mbabwiraho mbere ko tugaruka muri Repubulika Demokarasi ya Congo, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Dr Vincent Biruta kuwa gatatu bagiranye ibiganiro n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi Xiang Swang niyo ntumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari. Baganiriye ku bimaze iminsi bikorwa biba cyane cyane ku mbaraga ziri gushyirwa icyo bibandaga cyane ku mbaraga ziri gushyirwa mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Abinyujije kuri X, Ambasaderi Xiang Huang yagize ati ejo nagiranye ibiganiro bitanga umusaruro na Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Vincent Biruta i Kigali. Twaganiriye ku masezerano y'amahoro ya Congo n'u Rwanda yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'itangazo ry'amahame ryashyizweho umukono hariya i Doha muri Katari. Indi nkuru iravuga ko kuri wa kane Guverineri wa Haut-Katanga uyitwa Jean-Jacques Chabula Katwe, uyu nguyu yaravuze yarizize niko navuga. Gatinyuka ari muri guverinoma akavuga ati none rero Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga ni abanyekongo. Ibi ni ikosa rikomeye mbere Tshisekedi yarabyumvise. Uyu Chabula asa nk'uburi burengera nk'uko biri kuvugwa ahangaha, nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Aravuga ubwo ni amakuru tugeraho ariko aturuka mu binyamakuru byo muri Congo, avuga ko kuwa gatatu uyu Chabula yari yakiriye iwe bamwe mu bagize akanama gashinzwe umutekano mu ntara bari barimo kumushakisha. Jean-Jacques Chabula yari amaze iminsi myinshi yarabuze nyuma yo kunanirwa kwitaba i Kinshasa, aho yari yahamagajwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu witwa Jacques Shabani. Ku 18 Nyakanga ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM bwasohoye impapuro zo kumushakisha, bavugaga ko rwose yari amaze igihe atagaragara, ndetse nyuma y'ibitekerezo yatanze mu kiganiro yatangiye i Lubumbashi.
muri iki kiganiro rero mu mbwirwaruhame ni ikiganiro mbwirwaruhame guverineri yavuze ko Joseph Kabila na Corneille Nangaa ari abanyekongo bityo bagomba gukemura ikibazo cyabo mu muryango niho bagomba kugikemurira. Hanyuma avuga kandi ko u Rwanda ari rwo umwanzi nyamukuru mu ntambara ibera muri Burasirazuba bwa Kongo. Aya magambo rero yazamuye ikibazo cyangwa se yazamuye ibibazo byinshi muri guverinoma, cyane cyane ko uwahoze ari perezida Joseph Kabila akekwaho gukorana na AFC M23. Ubwo rero kuri ubu ni ibyo ngibyo, uretse kubiduharira izi nimero ziriho cyangwa se dushyiraho aho hasi kabisa, aho hasi batuvugisha. Hari abantu bakenera kwamamaza ibikorwa byabo, turi tayari, turi hano ku bwabo. Hari abantu bakenera ko tubatumikira ubutumwa bwabo tukabutambutsa, birumvikana turi hano ku bwabo. Hanyuma ariko hari abajya bifuza kudutera inkunga, ibi nabyo rwose ntabwo ari bibi. Duhora tubihanze amaso ubufasha bwabo cyangwa se inkunga yabo. Ibyo byose ariko babikore mu gihe bumva nabo ubwabo banogewe n'ibyo tubahereza. Yego, nyemerera duhere ku kibuga cy'imirwano. Yego, duhere ku kibuga cy'imirwano. Duhere ku kibuga cy'imirwano Irucuro rwose, n'ahitwa Warikare, n'ahitwa Masisi, ibyo bice byose. Umutara uranyumva neza? ndakunda cyane mwana Kanyamura. Umeze ute? meze neza ndashima Imana, nta kibazo rwose. Habe namba? Habe rwose ndashima Imana cyane. Yego. None rero niki mu by'ukuri udufitiye mu gaseke ko ku kigo cy'imirwano ndumva ko ibintu byacitse. Wenda twabanza twibutsa abantu amwe mu makuru yaranze umunsi w'ejo y'imirwano yasizemo 23 yigaruriye uduce dushya. Nyuma ndabona buri kinyamakuru cyose cyayivuze ngo ni nyuma yo kuva mu biganiro nyuma yo gusinya amasezerano i Doha muri Katari, imbanziriza mushinga M23 yigaruriye utundi duce muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko umutwe wa 23 wigaruriye uduce dushya two muri teritwari ya Masisi nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Uduce ingabo za M23 zigaruriye zadufashe kwa kabiri. Izi ndwanyi za 23 zadufashe kwa kabiri, zifata uduce turimo Luke, zifata Gatobotobo, tunuce two muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ni nyuma yo kutwirukanamo imitwe ya Nyatura iri mu yo leta ya Kinshasa yise Wazalendo, nk'uko amakuru atangwa cyangwa se atangazwa n'abatware bo muri Masisi abyemeza. Andi makuru avuga kubo ngo usibye turiya duce M23 yigaruriye, urusaku rw'imbunda n'amaginga rwakomeje kumvikana n'amaginga ya fite amakuru ko muri groupement ya Walowa Yungu na Walowa Uroba zerereye muri teritwari ya Warikare hari ikozanyaho hagati y'Abazalendo ndetse na M23. Ni bitangazamakuru byo muri Kongo kandi byari byavuze ko byibuze M23 imaze iminsi 3 irwana n'ingabo za leta ku mirongo y'urugamba muri teritwari za Masisi na Rucuru. Dute twinjirayo mu kanya gato turebere hamwe ese byifashe bite. Bwana Umutara, ndakumva cyane. Ndagira ngo tubwire noneho utubwire ku by'imirwanire Rucuro. Ku munsi w'ejo bararwanye ariko banakomeje. Niba hari andi makuru y'imirwano ari muri Kivu y'Amajyepfo tubwire. Ese Uvira byaba byifashe bite? Ngira ngo abantu nyine barabizi ko ibintu muri iyi minsi byo wavuga ngo biroroshye yaba benshi, kuko M23 byonyine ni ifatwa ry'iriya Gatobotobo ndetse na Luke hariya. Yego. Ibintu wavuga yuko byariyona cyane rwose. Abasirikare ba FARDC Wazalendo ndetse n'Abarundi bari bafite umugambi karabutaka n'ubundi wo gukomeza gusunika intare za Sarambwe. Ngira ngo iyo nkuru tubwira abantu twabagendanishaga byari byamaze kubera ikoma, tubabwira ukuntu M23 yakoze akantu kadasanzwe gacucuma bikomeye cyane mu Bazalendo.
Okay, tubwire komeza tubwire bwana Jari murarakwakira. Yes, tuvugana rero amakuru ngewe mfite nuko imirwano byo nibyo nk'uko bivugaga mu kanya kashize rwose yari icyumvikana cyane cyane mu masaha y'igitondo by'umwihariko muri biriya bice bya teritwari ya Lubero ziriya n'ubundi hari amakaritsiye twavugaga haruguru za Luwa iyo ngiyo. Yego amakuru narangije gusa kumenya ni uko hari n'ikibunda cya mota yego cyaturikijwe ibyo byaraye bikozwe mu masaha y'isaa kandeyo umutaramana yanyandikiye yabyo saa 7:50 urumva ari mu gicuku habaho rero kurasana gufite uburemere ariko M23 yirukankana bikomeye cyane ingabo za FARDC ndetse basubira inyuma bataye iyo mota iyo mbunda. Noneho umushinete wa M23 rero bivuga ko yayirashe ari gutekereza yuko hari umuntu ukiyiriho. Yego nta musirikare wa FARDC ngo wari ukiyiriho. Ibi byanatumye hari abasirikare b'abakapiteni babiri bari bari muri rwa rugamba rwo muri Warikare batawe muri yombi bivugwa ko iyo mbunda bayigemuye. Gusa urumva M23 nayo habayeho agakosa ko kutavijira neza kutabavijira freshi bayirasa bazi yuko hari umusirikare ukiri wenyine ugiye kuyirasisha ariko urumva mu by'ukuri bari bayitsindiye muri make. Yego iyo mbunda subwo twavuga ko iri ku ruhe ruhande kugeza ubu? Ni uruhande rwa leta nyine ni uruhande rwa leta yahiye yatwitswe ngira ngo mukanya rwose ndaje kubahereza amafoto. Yego noneho Rucuro nabonye imirwano iri kuhabera bisa nkaho yabiri kototera no ku mupaka wabonagana. Kuvuga ngo amakuru y'urucuro mfite ubwo nari ngiye kujya mvuye muri Warikare amakuru ngiye ubwanjye mfite wenda rwose banayandikiye avuga ko M23 yaramutse n'ubundi igaba igitero. Yego rwose niyo yagabye igitero ariko ubwo Warikare wamaze kuvayo? ubwo Warikare nje navuye. Yego ikintu cyahombe rwose niriya moto abazarenda bakomeretse bo ntabwo nabamenya ariko umutaramongera ko bashaka ko barenze mu 10. Yego nuko ubwo rero biravugwa ko M23 yakotoranye bikomeye cyane na FDLR ifoka nanone kuko ku munsi w'ejo byari bimeze. Yego FDLR ifoka ngira ngo urabizi ni umutwe umwe ubarizwa muri FDLR igice kimwe cy'umutwe wako barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego ahantu bakiri kurwanira n'ubundi ni hano muri za Kazalo. Yego ndetse n'ahitwa Kakono ubwo abatazi n'ubundi ni mu burengerazuba bwa sheferi ya Bwisha hafi ya pariki ya Virunga muri teritwari ya Rucuro. aho hantu rero uri kuvuga ngo imirwano iri kototera Bunagana. Ese FARDC yabishaka gukumira M23 yegurura uriya mupaka? oya ahubwo ahangaha ni M23 ishaka byanga bikunda gukomeza kuhaguma kuko byanga bikunze FARDC nayo iri kugaba ibitero. Yego kuri urwo ruhande rwo mu bice byegereye Bunagana kuri amipaka. Yego ndetse unarebye ubona yuko uri amupaka wo kuri Bunagana ko n'ubundi M23 maze igihe kinini agenzura ntabwo ariho cyane barimo barakira imbaraga ngo uriya mupaka usa nk'uwegereye ikiyaga Ishasha. Exactly. Yego niho FARDC yashakaga kugaba ibitero kuko niho bari bafite byibura access niho bafite agakampu ariko ngo katarimo abasirikare barenze 200.
niho rero bashatse kugabira ibitero, ariko naho rwose amakuru mfite ni uko mu masaha y'isaa tanu mu kanya kashize rwose babacucumye bikomeye cyane. Okay, umutaalamu watubwiraga ku mirwano ya Rucuro. Namurimvuye Rucuro ubwo twatwariye wari kare mbabwira ukuntu FARDC yahombeye. Ariko ikibazo ni uko ikigaragara imirwano iracyakomeje. Okay, noneho reka turebere hamwe niki ubonye Rucuro. Irucuro ni hamwe mu hantu habaye imirwano kera mu mpera za 2023 bava hano za Kiwanja hano za Bambo mu bice bya Rucuro yose. Mbega abantu benshi M23 ijya muri Nyiragongo ikanyarukira Masisi, twa tuzi ko Rucuro byarangiye. Bane kuvuga ngo yego nje twatuma tuvugana cyane muri ariko tutarabikomeza mu buryo bw'imitse. Yego Rucuro ndara ahantu yafiteshereza umutwe leta ya Kinshasa. Ni kubona imipaka none ifunguwe. Yego ndavuga ibi hano bibi na Uganda nyuma y'itegeko rya Museveni. Kaguta. Yego Byatumye Kongo yongera kwibuka ko hari imico mu by'ukuri birimo birayitera navuga iki ipfundo byaje kuyitera ipfundo ku ruhando mpuzamahanga. ikumva yakoresha agatuza kugira ngo ibyigarurire. Yego ibyo rero nubwo nabwo nabwiraga Jarimura ko ahantu bikomeye ntabwo ari kuri mupaka nyirizina munini wabonagana, kuko n'ubundi uriya mupaka nta bugenzuzi basa n'aho bafite, ahubwo kari agace ka Ishasha. Yego niyo hari undi mupaka ukunda kubarya mu mutwe, ari nayo bagize gutya rero bakasaba bazabitera, ariko nabyo bitamaze mu by'ukuri minota, kuko ahise direkite n'ubundi intare zasaranzwe zibasubiza inyuma amakuru rwose mfite. Okay, hanyuma muri Masisi hari ikiriyo aka kanya? Mu Masisi nta makuru adasanzwe ariyo, byabuke n'undi 23 yafashe ejo bundi iracyabifite ubwiriti nawe. Ndetse amakuru mfite nuko n'abaturage bari batangiye kuhahunga bagarutse. Muri Masisi nta kiriyo? Muri Masisi ntabwo umuntu yavuga ngo nta kiriyo, kuko amakuru mutaramera arimo amamukanya rwose. Ntabwo box ya Rukundo ndimo mbikubwira ni ibintu bisa naho biri bukomeze kugenda bikomera, ariko tariki 23 yafashe leta ya Kongo cyase wazalendo bla babuze naho bahera naho bamenera. Yego ubwo ineza saramwe ziracyafite aho kisane cyashobora kujya kumva hagize n'ibindi bice biyongeraho. Turacyakomeza kugenda dushaka amakuru yaho, nta byinshi cyane biri muri twari ya Masisi. Okay, hanyuma reka turebera hamwe n'andi makuru. Muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Kivu y'Epfo, ubwo bivugitse neza nibe ni Kivu y'Epfo. Byose n'ibyo. Ariko mbere gato reka tumaze turebe mu mujyi wa Goma ibyaya masasu yatahuwe. Ariko hagati harimo umuntu nabonye bisa naho iza gukangamo. Nabonye rwose y'Uburundi ngo havugiye amabombe. Amagrenade. Izi grenade zavugiye Bujumbura. Ni Bujumbura ni igitero cya grenade kabisa. Bari kintu mwamenye rwose. Ni muri commune ya Cibitoke ahitwa Rusiga. Okay. Turayagarukaho. Mu mujyi wa Goma mama 23 yatahuye cyangwa se ndabivuga gute, yavumbuye imbunda n'amasasu byahishwe na FARDC muri uyu mujyi. Ubwo rero ngihuriro ry'abasirikare ba Alliance Fleuve du Congo byatoraguye intwaro za gisirikare ziganjemo imbunda n'ibisasu byari byarahishwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bihishwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe na guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy, washyizweho na AFC M23 ku rubuga rwe rwa X yaza ari Twitter.
yagaragaje ko igisirikare cyabo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo kirusheho kubungabunga umutekano w'abaturage mu bice kigenzura. Agira ati ingabo zacu zirakora uko zishoboye kandi zigakorana umwete mu rwego rwo kugira ngo ziburizemo igishobora kugirira nabi abaturage. Avuga ko izi ngabo zabo zatahuye intwaro ziganjemo amasasu, ibibombe ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihitana ubuzima bw'abantu byari byarahishwe n'igisirikare cya Congo FARDC n'abambari babo. Hanyuma Visi Guverineri Manzi Willy kandi yemeza ko ziriya ntwaro n'ibisasu byabonetse byari bihisha ahantu hatuwe, bityo ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo wa FDLR na Wazalendo byazihahishe mu rwego rwo kugira ngo zizabone uko zica abantu. Akomeza avuga ko kubw'imbaraga z'igisirikare cya AFC/M23 ubuzima bw'abaturage bukomeje kurokorwa, haboneka biriya bisasu byashoboraga kwangiza ubuzima bwabo cyangwa se bikabahitana. Manzi Willy avuga ko aho kugira ngo ingabo za leta zishyira imbere mu kubaka iterambere ry'abaturage, ahubwo ko ngo ziharanira kwangiza no kurimbura abaturage, kandi ko abo zirimbura nabo ari abanyekongo nkazo. Ashimangira ko AFC/M23 idashobora kwihanganira ko ibyo bintu bikomeza kubaho, ngo kuko iharanira gushyira ubuzima bw'abaturage imbere mu kubarinda ndetse no kubaremera icyizere cy'ejo hazaza gishingiye ku mutekano usesuye. Asoza ko AFC/M23 yubaka kandi ko buri muturage uherereye mu bice igenzura imubungabungira umutekano usesuye uko bwije nuko bukeye. Ubwo rero ibikoresho byatahuwe nyuma y'imirwano yasakiranyije igisirikare cya AFC/M23 na Wazalendo mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 21 Nyakanga iturutse muri parike y'igihugu ya Virunga, igaba ibitero mu duce twa Mugunga, Ndosho na Keshelo two mu burengerazuba bwa Goma n'agace ka Rusayo ko muri teritwari ya Nyiragongo. Sinzi wenda umutaalamu, sinzi nibibona ko bikigoye ko muri Goma umutekano wakwizerwa 100%. Ugereranyije ko iyo urebye biratuzaho kumva birongera dogereye, urabona bifite iherezo rihe? Abantu bavuga ngo ibijyanye n'abantu batagomba no kwinubira cyane abafite mu nshingano mu kurwanya iryo terabwoba ndetse no guharanira ko abaturage bagira ubuzima buzima, kuko ni urugendo birumvikana cyane. Ntabwo abantu bashobora kuba bamaze imyaka 30 ngo ngena banahise njya kuri dirukana butaka y'abaye FDLR avanga umugambi umbwego mu myaka 3 mu myaka 2 iyo dirungura irangije neva. Yego, bafite abantu, bafite n'imiryango hariya, bafite ibirombe bagiye bacukura. Kiriya gihugu ni kinini, bafite ahantu baba baragiye bacukura bagashyiramo ibikoresho, mbese biba bigishoboka, bumva yuko bigishoboka. Nta nubwo yumva yuko umuntu uje mu myaka ingahe yamutsinze, ntabwo abyemera no gutsindwa. baravuga ati wenda ni FARDC badutsindishije, ni Abarundi, ni Abacaca badutsindishije, ariko twe dufite gahunda. Okay. Rero birakomeza, biri bukomeze n'ubundi M23 iracyari basaba imbaraga, ariko ntabwo ari abantu bacira urubanza rwose aka kanya, haratanga urugendo rurerure, ariko ikigaragara ni uko bazatsinda kuko n'ubundi imbaraga zo barazifite. Yego, Bwana Nsanzimfura Jarimura natubwire iby'impanuka y'indege muri parike ya Virunga, ese yahitanye abantu bangahe? Bimeze bite iby'indege yakoze impanuka hariya Bwana Jarimura? Yego, ni indege mbona bisa nkaho yahuye n'impanuka mu buryo butunguranye. Ahangaha ibintu biba bigiye bikomeye. Mu bigaragara ntabwo iyi ndege yego yahitanye abantu benshi. Yego, kuko impanuka yatewe n'iki? Magingo yanga ni impanuka mbona yabereye muri parike ya Virunga, ihitana abagera kuri 2. Ni indege ya Batwak yagurukaga hejuru y'iki kirere
gikikije site y'amateka ya Ishango muri parike ya Virunga. Yakoze impanuka rero ku munsi w'ejo ihitana abantu bagera kuri 2 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe n'ubuyobozi bw'ikigo cya Kongo gishinzwe kubungabunga ibidukikije NCCN. Ni itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze n'ikinyamakuru kimwe mu byandikira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakozi bombi rero batarokotse. Inyandiko ziragaragaza ko ngo abashinzwe kurinda ino parike bagera kuri 2 aribo bari mu butumwa bwo gucunga bari mu butumwa bwo gucunga ino parike ndetse n'umutekano mu ndege. Iryo tangazo riravuga ko abahitanwe n'iyi mpanuka ni bwana Claude Nguwo wari utwaye indege ndetse na bwana Daniel Kwamile. Kwamile. Ibi byabaye rero mu gihe bari bashinzwe umutekano w'abakozi ba ACCN bakorera muri ino parike. Iperereza rero riracyakomeje kugira ngo hamenyekane neza icyateye iyi mpanuka. Yashimangiye kandi ubwitange budahwema mu guharanira umutekano w'abakozi bayo b'indege no gukomeza ubutumwa bwo kurinda urusobe rw'ibinyabuzima muri parike y'igihugu ya Virunga. Iyi parike ya Virunga ndetse n'agace gashinzwe n'agace rero n'agace karinzwe cyane gaherutse kwizihiza isabukuru y'imyaka igera ku 100 kabaye. Uruvango kagace imyaka 100 irashize kabayeho. Rero iyi mpanuka ikomeje kugenda icanga benshi kuko kugeza ubu ngubu aho abarinzi bino parike bagera kuri 200 ngo nibo bamaze kwicwa mu myaka 20 ishize barindaga ino parike. Ni umutekano utari mwiza. Muri Kivu y'Amajyepfo abakora ubutabazi bari kugerageza gushakisha abaguriwe n'ikirombe. Hari abacukuzi b'amabuye y'agaciro baguriwe n'ikirombe na n'ubu kubashakisha baracyakomeje. Ese ni mu kahe gace? Ni mu burasirazuba bwa Kongo muri Sud Kivu. Ubu rero ngo ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa ariko abari kubikora bari gukoresha amaboko gusa hamwe n'ibikoresho biciriritse mu kugerageza gutabara ubuzima bw'aba bacukuzi baheze mu kirombe cy'amabuye y'agaciro bacukuraga kikabagwira. Yego, kuva ku cyumweru tariki ya 20 Nyakanga 2025 nibwo abazwi nk'abacimba abacimba no bacukuraga amabuye y'agaciro ahitwa Iremera. Ikirombe cyarabahirimiye kigwira abantu bari nk'icumi. Yego, amakuru rero aravuga ko abantu batandatu ko aribo bakuwemo ari bazima. Umwe muri abo yarakomeretse bikabije. Nyamara ku ruhande andi makuru aravuga ko imirambo y'abamaze kugwamo ngari nako ngo hari abandi baburiwe irengero kuko hari imirambo yabonetse ariko hari yabuze. Yabonetse n'ingahe yabuze n'ingahe? Yabonetse abaguriwe n'ikirombe ni 10. Imirambo igera kuri 4 yaburiwe irengero. Ibiri maze kuboneka, indi 2 yaburiwe irengero. Batandatu barakomeretse bikabije ariko bo bakuwemo ari bazima. Aka gace rero kabereyemo ibi byago kari muri Kivu y'Amajyepfo, kari kugenzurwa n'umutwe wa M23 kuva mu ntangiriro z'umwaka uyu turimo, aho bakirukanye imihoro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Aha Iremera rero ahari n'ikirombe kindi cyagwiriye abacukuzi giherutse kuvumburwamo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwinshi butandukanye. Ibi byanatumye ababarirwa mu bihumbi 5 kurenzaho bahita bakivamo iki kirombe kugira ngo bashakishe iyi mibereho yindi. Ibi byanatumye rero kandi iki gice kibamo akajagari kenshi kandi n'ibikorwa by'ubutabazi bigenda bicika intege kubera kubura ibikoresho byabugenewe byo gucukura amabuye y'agaciro. Itangazamakuru ryo muri bice riravuga ko aba bacukuzi benshi ngo bagiheze ku kirombe ku mpamvu z'uko nta bufasha bari guhabwa. Umwe rero mu bacukuzi yatubwiye ko kugeza ubu mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere aribwo bacukuye bagasanga imirambo y'abaturage bagera kuri 4 muri iki kirombe, ariko babasha kubonamo imirambo igera kuri 3.
ibya Constantin Mutamba rikaba ryo noneho kuri icuro twinjiramo imbere y'abacamanza b'urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga kuri wa gatatu tariki 23 Nyakanga 2025 uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba yafashe ijambo akana ibyo aregwa byose mu rubanza rwo kunyereza amafaranga ya leta. Reka wenda muri inkuru turebera hamwe n'ibyo abamwunganira bari gusaba cyangwa se ko yabazanyira yahereye ruhande. Yego, noneho aravuga atari ko ni gute umuntu yanyereza amafaranga atagira gute atayakoraho, ati amafaranga utigeze ukoraho wayanyereza uti. Mutamba ati miliyoni 15 z'amadolari minisitiri wa leta, minisitiri w'ubutabera akurikiranyweho yibereye muri banki. Ashimangira ko amafaranga avugwa atabuze. Byongeye kandi arabaza ati umuntu ashobora kunyereza amafaranga atigeze akoraho, ati ibyo bintu bibaho. Uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera akavuga ko kandi umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani wemejwe na minisitiri w'intebe, bityo hakurikijwe amategeko abigenga. Byongeye kandi imbere y'urukiko Constantin Mutamba yakomeje ku mugambi mubisha wa politiki ugamije kumwirukana. Ati bashakaga umutwe wa minisitiri w'ubutabera wabangamiraga inyungu za mafia. Ati ndabyemera, naje kwishyura ikiguzi cy'intambara kandi niteguye kugenda kugeza kwiherezo. Bwana Constantin Mutamba yerekanye ko mbere yuko atangira imirimo amafaranga miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika yari yaramaze kuburira kuri konti, kandi ngo nta kimenyetso cyaho yarengeye na kimwe cyabonetse. Biravugwa kandi ko kuri wa gatatu Mutamba uburiya ngo yahaswe ibibazo kuri iyi dosiye, ariko asubiza mu gihe cy'amasaha agera kuri 4. Bikaba biteganyijwe ko rero iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 30 Nyakanga 2025. Yego, tugerukire mu gihugu cy'Uburundi cyangwa se twaziterebera hamwe ibyo u Rwanda rwatangaje kwamagana Kongo. Yego, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye leta ya Kongo. Yatangaje ko minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu mu Rwanda Vincent Biruta yagiye mu biganiro by'Idoha muri Qatar gushyigikira umutwe wa M23. Tariki ya 21 Nyakanga 2025 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibinyujije kuri minisitiri w'umutekano Jackman Shabani wari witabiriye ibiganiro by'Idoha yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru Kinshasa. Avuga ko minisitiri Dr Vincent Biruta w'u Rwanda ngo yagiye Idoha muri Qatar nk'umuyobozi wa M23. ngo nk'uko nawe ubwe ngo yabigiyemo agiye gushyigikira intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ko minisitiri Vincent Biruta ngo yagiye muri biriya biganiro mu gihugu. Ngo yagiye muri biganiro bya Doha gushyigikira M23. Yego. Hanyuma ku ruhande rw'u Rwanda niki rwavuze muri article birimo. Yego, Nduhungirehe mu kwamagana aya magambo yasobanuye ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo byahuriraga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babifashijwemo nyine na Amerika nk'umuhuza. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano. Rero umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga yasabye abahagarariye ibihugu byabo ko bashyigikira ambasade ya Qatar i Washington kugira ngo baganire ku ntambwe ikurikiraho. Urumva zari gahunda ebyiri z'ibiganiro biri kubera muri bahita basaba ko nyuma y'uko ibiganiro by'u Rwanda na Kongo birangiye ba minisitiri bagana za ambasade ya Qatar muri Amerika bakaganira ku kibazo n'ubundi cya M23 ndetse na Kinshasa. Muri ibyo biganiro byanitabiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ndetse n'uw'u Rwanda n'uwa Togo ndetse na Masad Bolarusi ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Qatar. Amakuru avuga ko u Rwanda rwitabiriye ibiganiro bivuye ku busabe bwa Qatar. Buryo u Rwanda ntabwo rwari rufite gahunda yo kwitabira ibiganiro, kandi ko bari bavuze ko u Rwanda
nubwo rwakwitabira ibiganiro ariko Kinshasa ikwiye kubanza gukemura ibibazo byayo by'imbere mu gihugu. Ni mu gihe kandi mu biganiro byagiye biba Vincent Biruta ndetse na Shabani babyitabiriye. Gusa Jackman Shabani ashimangira ko Dr Vincent Biruta ngo yagiye gushyigikira umutwe wa M23 ngatagiye nkuko bari babahamagaje kugira ngo barebe indorerezi z'ibi biganiro. Urumva rero u Rwanda rurabeshyuza ibyatangajwe na guverinoma ya Kinshasa. Ndihungire haba ari tayari guhita ukuri. Tasubiza. Hanyuma wumvise ko bagiye babyita ukundi ngaho amasezerano basinye na M23 cyangwa se imbanziriza mu masezerano yasinywe harimo guhana gahenge. Yego. Ariko Kinshasa isivuga iti M23 yemeye kuva cyangwa se ngo basinye ko igomba kuva mu bice. Babonye ko rero tukiri ku makuru afitanye isano n'u Rwanda. Yego. U Rwanda na Algeria byinjiye mu bufatanye mu bya gisirikare. Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ngubu amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Yego. N'uruzinduko yari yagiriye hariya muri Algeria n'ubundi. Ariko n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo za Algeria aherutse mu Rwanda niyo nibuka neza mu ntangiriro z'uyu mwaka yakiriwe na General Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Bigaragare ko imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Rwanda na Algeria byabyaye n'ikibazo cyane kubera ukwiramanta kwa Kinshasa. Byaje no kuba ngombwa ko rwose Kinshasa nkigiranye ikibazo gikomeye na Algeria akora uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za Algeria. Ariko ntabwo buri mbwa yose imotse wayiteribuye. Kongo yariramase birarangira yanahamagaje Charles d'Affaires wa Algeria muri Kinshasa birangira bityo. Hanyuma tubwira iby'urwo ruzinduko rwa Juvenal Marizamunda muri icyo gihugu cya Algeria rwasize iki? Yego, kugeza ubu ngubu ni uruzinduko rwasize u Rwanda na Algeria bisinyanye amasezerano aho uruhande rwa Algeria umugaba mukuru w'ingabo za Algeria General Saidi Chanegri rero ministre nawe waje mu Rwanda haje wari minisitiri w'ingabo. Yego, ni minisitiri w'ingabo. Yavuze ko rero kugeza ubu ngubu u Rwanda rwagaragaje ko aya masezerano akwiye kuzagera ku ntego yayo bitewe n'umubano u Rwanda na Algeria bifitanye. Avuga ko kandi aya masezerano ngo ari umusingi ukomeye w'imikoranire irambye ifatika kandi itanga inyungu hagati y'ibihugu byombi. Yego. Ati ni amasezerano afitanye isano n'ubwubahane ndetse no kwishyira hamwe kwa Afurika. Yego. Mu bikubiye rero muri aya masezerano harimo ko u Rwanda na Algeria bizajya byungurana ibitekerezo mu gukorana igenamigambi, amahugurwa, kubaka ubushobozi, ikoranabuhanga n'igisirikare ndetse n'inganda za gisirikare no gushyiraho imyanya ndetse no kugurisha ibikoresho bya gisirikare no guhanahana icyitwa amakuru y'ubutasi no kurwanya iterabwoba ndetse no gutegura no gushyira mu bikorwa ibihuriweho byose. Ntabwo habura n'ubufatanye mu bijyanye hagize nk'igihugu giterwa ikindi kigatabara. Birimo rwose gutabarana. Hanyuma General d'Armée Saidi Chengiha niwe mugaba mukuru w'ingabo za Algeria. Yego. Yes, hanyuma mu gihugu cy'u Burundi ariko mu Rwanda haravugwa inkuru ikomeye cyane. Grenade, iki gitero cya Grenade niyo nkuru iri kuvugwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mbona ko ni inkuru yaciye igikuba. Yego, byatangiye kuwa gatatu ahagana ku isaha y'isambiri z'ijoro. Yego. Nibwo umuryango wo mu gace ka Rusiga muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi hagabwe igitero gikomeye cyane cya Grenade gihitana umukecuru gikomeretsa bikabije abandi bantu batatu bo mu muryango umwe. Yego, ibi byabereye hagati y'imihanda ya 9 na 10 mu gace ka Rusiga. Ni mu gihe umuryango wari uri gufata ifunguro rya nimugoroba bitunguranye rwose Grenade yatewe n'abantu batamenyekanye na magingo yaturikiye mu nzu ihita yica umukecuru, umusaza n'abana babiri bakomeretse bikabije.
abakomeretse rero bahise bajyanwa mu bitaro aho barimo kwitabwaho byihutirwa nk'uko iyi nkuru dukesha Source Media Burundi ivuga. Umurambo wishwe wajyanywe muri morgue mu gihe hagikorwa iperereza nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bitangaza. Iki gitero gisa nk'icyari cyateguwe ariko ababikoze bakaba bataramenyekana. Abayobozi b'inzego z'ibanze bo bagaragaje ko batunguwe, bavuga ko rwose mu by'ukuri ako gace kari gatekanye nta mateka y'ibikorwa nk'ibyo gafite. Hagati aho polisi yatangije iperereza kugira ngo hamenyekane ese abagabye iki gitero ni bandi, bamenyekane ndetse hamenyekane n'impamvu z'abo bayobozi. Bakaba rero basaba abayobozi baha barasaba abaturage cyangwa se barasaba abatuye ahangaha ubufatanye kugira ngo hamenyekane ninde uri inyuma y'ibi bitero bya grenade, kuko ahangaha igikuba cyacitse umutekano ntiwizewe. Ubwo rero nibiza kumenyekana turabibabwira. Byanze bikunze hari amasosi dufite hariya mu Burundi, hari n'ibinyamakuru bitandukanye tugenda dukorana, turaza kureba tumenye se ni igitero cyatewe n'iki. Yego, reka tubashimire cyane. Tubashimire cyane kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Dushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura, akoze cyane Bwana Fagikaye Namura. Dushimire cyane abakunzi bacu, Bwana Umutara Munatu, tumushimire cyane. Amakuru yo nakagaruka.